Jesus saves, Jesus saves. Sound check, testing mic. Testing mic. 1, 2, 3. Check mic. Test. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Check mic. Hello. Yan. Sound check. Hello. Testing. 1, 2. Testing. Dito lagi darat madipay. Ano na ikwa? Diyan kamot mang open dito eh. Amen! Naimbag nga rabi tayo aming kabsat. Good evening po, Pastor June. Good evening po, Pastor Provi. And kastamit dagiti Assistant Pastor, Pastor Dennis, and Pastor Vern. Naimbag nga rabi tayo. And to all the coordinators of the Hosanna Bible Baptist Church. Amen. Let us stand everybody kabsat. Singing. Amen? Kumusta tayo kabsat? Naragsak tayo lang. Amen. Amen. I know and I believe nga nabanbanog tayo kabsat. Ngem amok ken pacheck nga adaitin sagana iti apo nga mabalin nga mangliwliwamanen kanya tayo kadeto nga aldaw kabsat. Yes. Amen. Tumakder tayo dami kabsat urayan naman nitian mo dakaman ti Facebook no kan nakadaka ti Zoom. Dawati ka kabsat nga magipagpartisipar ka ket tumakder ka ta makipagkanta ka kada kami. Amen. Our first song agtakderak ti kari ni Kristo. Amen. Agtakderak iti kari na kanya. Amen. First verse na. Agtakderak kari ni Kristo kanya, iti agdalayo di daydaya. Gloria di kanat panyikan kanta, agtakderak iti kari nara. Agtakderak iti kari ni Kristo kanya, agtakderak
takderaktikari na kanya. Second verse. At takderakari ni Kristo Kanya, Urayo may tibag yun yakang dana. Kapunin sa hungin Diyos at balay giyak. at takderaktikari na. Ang takdera, At takderaktikari ikari ni Kristo Kanya. Ang takdera, ang takdera ikari na Kanya. Third verse. Ang takdera kari ni Kristo Kanya. Kaisuna asingin na yan unay. Inaldawitin at balay Kanya. Ang takdera ikari na. Praise the Lord. Koro. Ang takdera, ang takdera ikari ni Kristo Kanya. Ang takdera, ang takdera ikari na Kanya. Last verse now. Ang takdera kari ni Kristo Kanya. Sa harap may wawarin yan. Hindi ba ang takdera ikari na. Ang takdera, ang takdera ikari ni Kristo Kanya. Ang takdera, ang takdera ikari na Kanya. Amen ang mga kapsat. Datay nga na matiken Kristo. Iti may isa nga kang runaan nga kari nga pagtaktakdiran tayo kit adamansyon tayo di langit kakabsat. Amen? Amen. Our next song, Tirabaw, Titurod. Amen? Praise the Lord that we have a mansion in heaven. Amen? First verse now. Tinoy kang neka, basinda balay ko, ibasinda pira, ken balito, ngendjay syudad, dagiti nasuko, kalaso, ken balito, tirabaw dituro, ada palasyo, ijay daganga, ingedran yan, ijay santay nun, amataengan, kalsada pulos, abaliktog. Second verse. Kasan yun, di parte na Tiboros, ha? Hangapulos. Puros. Puros. Hangapulos. Amen. Oo. Puros. Abalito. Okay, second verse. May kasansan, masulisuga, ketas patuli, paminda, natituy awan, basto papalay ko, palas pagbalito, iyay nga to, koro, tirabaw dito,
them all to Jesus. Amen? Give them all. Kadagsan ka tiriknam, adaka diti riknam, duka diti problema mabsat. Give them all to Jesus. Amen? Ready now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus. Lay them down. Come on. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. Amen? He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that was broken. Amen. Go on. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken homes. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into. One more time, the chorus. You can sing your part. Amen. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn. And He will turn your sorrows into joy. Amen. Nagmayatig kang kanta kapsat. Amen. Are you enjoying kapsat? Amen. I hope nga naragsak tayo nga kang kanta nga para iti Apo. Amen. Our next song kapsat, He's All I Need. Amen. He's all I need. Ready now. He's all I need, and I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All I need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I
people say, Amen. Praise the Lord. Remain standing, please, for the reading of God's Word. Okay. Turn your Bibles with me to the book of Psalms, chapter number 37. Psalms 37, page 676 in your 5 Bibles. 676 in your 5 Bibles. Basaan tayo manipod ti verse 1, aging gawa 97, responsibly. And we will be reading from the Ilocano translation. Psalms 37, 1 to 6 or 1 to 7, responsibly. No, dagay jayan, say aloud, Amen. Okay. Di ka agalimuteng gapo kadagiti managdakdakes. Di ka met apalan dagiti agar aramid iti kinadangkes. Agtalek ka iti apo, ket agaramid ka iti naimbag. Tapno agnaed ka dito'y daga, ket pudno amataraunan ka. Ikumit mo ti dalan mo iti apo, agtalek kamet ken kuana, ket iso ibanag nanto. Isu pagsak men nanto kinalindek mo agas itinawag kenti kaliten daram agas dengati alda. Everybody, aginanaka iti apo, ket aguray ka asiyaanos ken kuana. Di ka agalimuteng, gapu ka dagiti agrangay iti dalan na, gapu ti tao amang pataod dagiti dakes na dangkes apang panggep na, ken mapalabas na ida. Apo Diyos, aday ti duwa nga klase ti tao, nga ipakpakitam iti daytoy apo nga bersikulo. Dagijay saan mi nga dapat nga tultuladen, ken dayjay dapat atuladen mi. Ket digitoy imbagam nga sa mi dapat nga tultuladen, iso digitoy managdakdakes, iso digitoy maag, iso digitoy magna iti saan nga kinalinteg. Ket tituladen mi, dayjay binilin mo, nga ti kunana agtalek ka ti apo, pagay ayatam met iti apo, ikumit mo ti dalan mo iti apo. Ket no inaramid mi detoy, apo awanto ti pagalimutengan mi, awanto pagdanagan mi, ken awanto iti pagkedkedan tirik nami. So itangarabi apo Diyos, at ti kami manen nga prayer meeting. Dawatik ka di nga ikam tunggal maysa, iti puso ken panunot apo, nga agmanifest the joy of the Lord. Amok nga nabanbanog kami amin nga nagmalem, amok nga dupay digiti concerns, ti puso ken panunot mi. Ngam apo, agtalik kami ken ka, ket dawaten mi nga sikat ti mangted, iti ragsak ti kaon ti puso mi, nga makisauken ka, makilangan-langan ka digiti kakabsat, ken nagdinggeg iti sasaom. Bendisyonam ti adipen mo, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Nagtukaw tayo amin kakabsat. I want you to see some updates kadigitoy projects tayo. How I wish nga da tayo amin kumaya, tapno ma-updatean tayo. But anyhow, sinutay man nga da we will be updated with our ongoing projects. Okay? So, get ready to see these pictures. Kadigiti proyekto tayo. Irugitay J. Claveria. Okay? The latest pictures of our ongoing project of the pastoral house in HBBC Claveria. Okay? Sarunutay to J. Batak City. So, let's begin with Claveria. Amen. Okay. Amen. Kung na yung kapsat.
Alright. Yun. It's a two-story house. Dita nga to, ada kwarto ti patriarch tayo, ada kwarto ti senior pastor tayo, ken ada pay kwarto na dayta nga balay, iti resident pastor tayo nga ni Pastor Dennis kanti pamilyana. Praise God. Kat thank God, kini Pastor John, kini Pastor Dennis, nga isuda kakabsat, iti mangkit kita, ti panakatrabaho, daytoy nga proyekto tayo. Continue to pray for the needs. It is far from finished. Adupay ti magastos. Mahalo blocks tupay, mabubungan pay, palitadaan, adupay. So pray for the needs. Okay? Even as I tell you now, deda ko mapuso tayo, kuna tayo apo, kas panangkit-kita, kadeti nga picture, amok na sikat, umuna nga makakit-kita, i-provide mo, dagiti kasapulan. Amen? Okay? Kararag kayon, habang bibuyahan nyo ta picturean, kakabsan. At kita nyo tanutignayin na kay ti apo, you would like to be a part of this project, just let us know. City of Batak and Paway Lot Development. Sige, go ahead. Umutan. Yon. Day kanang kakabsat ti alad, deta right of way tayo. Manipo di jayanta L300, iso day jay ti kalsada. It's around 20-30 meters. Manipot ijay, sumrek, iso deta right of way tayo. Kat raidin kakabsat, alad na, naaladanan. Oh, deta tinap na panda inobra na Pastor John, kan Daruhel, lawas na. Amen. 5 meters ti right of way na deta. Anat makunayo kakabsat ta 5 meters. Mayat mo naman din. Ayan. Okay? Kat namulanan kakabsat, iti mangmangga. Kuna ni Pastor John, ti bunga, deta mangga, may isang bunga na, may sa kilo, ti kadagsan na. Naikan kakabsat, manama. Amen. Okay? Amen. Naikan pa yun kakabsat, ti placard na. Soon to rise ko na. Soon to rise. Promotional. Kahit wala pa tayong property, wala pang nakalagay, just for awareness. Just for awareness. Siyempre, ma-curious aming nga tao nga glabas. Di nga ta deta, patak dirindan to dita. Yan na nga ta deta. Okay? So, wait and see. Yun. Amen. Amen. Ilawan di 5 meters kakabsat. Di kalsada tayo kat kwa deta. Mano, deta kami na metron, gani, deta kalsada, except deta shoulder na. Ha? 5 meters mo lang. Wow, 5 meters deta kakabsat. Oo, 5 meters. Nga agsinabat ti dualugan. Okay, so good enough. Amen? Okay, so alaga kabsat, adanto time na nga mapanti amin ni Jai. Makita kat kaslahan yung unay field, iti pagpagita ka da kayo. Awan, sa bali lang, dito mapantay ito kitang kakabsat, tap nung di kasta kat maimatangan nyo, mariknayo, kasi nagrigat mo nga ipagpagita kat di mo feel. Ayan. May met kami no, dito medyo ma-quiet up no, apoy kararag, kumangkit din, nagsaya aton, praise God. Kasi di kumaga. Di ba kakabsat? Kitantay mo lahat. Oo, alakat hamagkid di amin. So sabi ko mata, magipagkararag kayo, makipartisipar kayo kadete nga ba nagkakabsat iti prayer. Amen?
Praise the Lord. Okay. Ti aramid nga prayer time ita kakabsat. Baliwan tayo. Hanga baliwan ko nakidi. Nayunan tayo lang. Ti pamayan tayo. Mangala kay ti kapartner yo. Sige. Mangala kay ti kapartner yon. Yan. Get the partner. Okay. Tapos, ti aramidan tayo kakabsat. Habang nga may flash yan ti screen, digidjay prayer request, digidjay may sa ti mangibasa. Nga nakamulagat. Lord, ikarara ko nga bendisyon ng deti nga kabsat, kastoy apo. Agsinoblat kayo. Tunalalpas di may nga ministry, di sumarunong mo ta ministry, si kamutan Brad. Ituloy mi apo, ti agkararag, kasi numingmingmingan nyo lang kakabsat, di kayo mo agkararag, kadaduma, kitkitan nyo mo lang. So, nabimbinta sa kasi, di aramidin tayo. Mga laki ti partner yo, okay, tapos di may sa isot agsao. No next manan nga, ministry, day tumot sumaruno ti agsao. Okay? Naala yung kakabsat? Mga lakayon ti partner yo. Sakbay nga, i-flash ko yan ta screen. Okay? So, duwata Brad. Kung naman, siyempre ti umunad, tagat Bakaraya. Bakara no kwa? Okay, so DJ Bakara, DJ may isa pelang ti agpray. Tunumapantay, DJ pasukin, si kamutan Brad. Lord, ituloy mikin ka, karara ko digiti prayer request ti pasukin, bendisyonam ka di apo, di nga kabsat, ni kastoy di sakit na, agasam apo. Nalpas mo ti pasukin, Claveria, si kamutan Brad. Tuloy mi apo, ikararag mi ti Claveria, kasjay. Okay? Sige. Pag may mga katabi kayong new believer at hindi pa siya marunong mag-pray, agad kapilitan nga ka all throughout. Okay? Gawin natin yan, ha? Amen? Alright. Sige, find a partner. Do likewise. Kadi kita kwa tayo, ministries tayo, do likewise. Okay? Do it likewise. Yan. Ready? Ready na tayo? Ipag-pray man kakabsat ni Kiyon ket 2 days en mahal ko aya. 3 days en nga gurgurigor. Simublat kini Catherine. Ni Catherine, okay yun isuna by the grace of God. Ngam ni Kiyon, kat 3 days en nga glagnat kakabsat. So, medyo dauyit na. Maybe so ti cause na ito ilagnat na. So please include Kiyon in your prayers. Okay? So pray that he will get well very, very soon. Alright. So hindi nga ruden kakabsat, iti prayer time. Go ahead, AV.
Amen. Praise the Lord. Na-enjoy tayo may lahat nagkararag kakabsat. Di ba namin pintas ti kasi nga pa nagkararag gayam? Amen? Amen. I hope and I pray kabsat nga na-enjoyan tayo at nagkararag. Kit tumagdar tayo amin kabsat. Let's sing one more song. Nasamit unay Ayat ti wala agtalek. nakapsat, di pa nagkararag agasjay. Amen. Oh. Kasi napansin ko, aglang tayo no prayer time man eh. Nakaturok pa iti duman. Yes. So napimpin jay nga dagsao, mayibkas mo nga nasaya at DJ pusong para ka DJ kapsat. Iti kararag. Amen? Okay. So we will try to do that every prayer meeting. So next prayer meeting, dapat sabalin tumang kaabay yon. Tapnon di kastagat sabalin. Mabalin na tamat kayo so kaabay yun. Mabalin na. Dua talata kaabay prayer meeting ang ko na mabalimat. Agtulag kayo. Dua talata kaabay prayer meeting na. Isong ano agabsent ka ton prayer meeting ko na agat may sa kararagan ko namon. Okay? So come on, tell your seatmate. Let's make a deal. Datantumanan ti ag prayer partner to no next Wednesday Hanggang absent kunam. Tan once nga ka awan to kadwa kon nga agkararag kunam. Amen. Okay, sige, go ahead. First verse na. Nasaminunay di agdalek ken Jesus anabate agdalek at isari takot di sa una Jesus, Jesus agdalek iti sa makabiyag Jesus anapatek na Jesus nasami ito'y puso. Second verse. Nagsamit at iyak talek idara patek gapot pamati na Diyosan basol mo't nanalusan Jesus, Jesus agdalek iti sa makabiyag Jesus anapatek Jesus nasamit ito'y puso. Third verse. When nasamit ni Jesus inawin at basul ko Amen. isuting yakin inana napnutrak sa kental na Jesus, Jesus agdalekak iti sa makabiyag Jesus anapatek ka Jesus nasamin ito'y Last verse na. Patantay man din yung kanta tayo. Keep on the firing line. Amen. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die still fighting in so disgrace, cowards in the service will not find a place. So keep on the firing line. Heroes, you must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line.
dagiti kaslabangan kan lapod ti panagbiag. Mas hapol kakabsat, nga mente na rin tayo ti rekta ting agserbi ti Apo. Amen! Okay. Let's pray for Lucas. Dansa na kan nakakabsat nga nagkaroon ti allergy reaction. Usog ti dadu mga parte ti bagina, pati dilanak, sarasarwa, kat marigatan nga agangas. So let's pray for him right now. Heavenly Father, we ask for your blessing upon Lucas, but help the doctor, and as Doc Lester will call them right now, kat sapay kumaapo Diyos, ma-determine da nga dagos, no anaapo, digito'y nakaikontra, tapnon iti kasta, kat ma-identify, iti right, nga mayaplar nga medicine, apo Diyos, kadeti ubing. We ask that you spare his life, take control of him, kat ipatay mo't man nakabalin nga imam kat agasam. I know they are watching right now, our Facebook live stream. I pray, Lord, that you will touch them, dear Lord. Kaya di kararag ko pa'y apo, digiti amin nagsakit. We pray for Keon, who is also very sick right now. Bendisyonam, digiti tumtumarin na nga agas, tapnon apo, alisto nga umimbag. Thank you, dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, you may be seated now. To God be the glory, kakabsat. Okay, kablaawan tayo man, digiti amin nga kakadwa iti prayer time. Kadagiti na mga sanctuaries. Bagarabi iyo amin dita Lawag City. Magandang gabi, Lawag. Amen. Okay. Nabasa yung lang ti message ko yan ta group chat itay? Sino nakabasa kada kayo? Talawag. Amen. Oo. Tiaramidin nyo kakabsat, message sa nyo digitay daddo mga brethren. Kat, inspirean nyo ida nga agaten ti prayer meeting. Kunayo, na-miss da ka di prayer meeting itay, Brad, sister. Kunayo ha? Amen? Okay, next. Kastamot ka da kay dito, bakara, look around. Okay? Sino't awa na kadwate ita? Message sa nyo tuman kakabsat? Sige, come on, show it. Bakara. Message sa nyo digita daduma. Okay, and tell them, how are you? Unay mo, deti video yun, gagayam. Oo, pakita yung matla taaminan nga awan, nagyan na nga tugawan. Oo. Okay. Sige, inspire nyo, digyan doon mga brethren tayo, encourage them, ha? Alright, maraming salamat. Okay, pasukin. Pasukin. Nakita yung mala, dete message ko, di group chat itay. Yun. Blessing dami nyo ngayon Amen. At dadigiti karwan nga daduma sa jay. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. At dapat karwan ni Brother Wendell kay ni Sister Janice. Magandang gabi. Bayan. Okay. Yes. Kastamot J. Dingras. Good evening. Yon. Tumakit niya da likod. Hang kumakita. Tumayo nga yung mga nasa likod. Sino dadadjay nga dadjay likod? Ma'am Liberty and family, Brother Sunny. Digiti adults nga karuba tayo. Praise the Lord. Name bagarabi iyo. Okay. And then, Australia, good evening. Dua, iti venue tayo di Australia, ita. Di ayan da, Brother Michael, Brother Michael, Brother Aldrich, Brother Dexter, Lucky, every one of you. Kanijayan da Aldrich, good evening. Okay, that's good. Kastamatan J. Claveria, Pastor Dennis, good evening. We hope to see you soon again. Kat ikararagyo kat ada invitation tayo, may inaw nga imbitasyon sa nga gi-speak dita yan ta munisipyo. Ikararagyo kakabsat. Amen. Pray for that. Okay? Sino pa iti daduma? Jay Lasam, magandang gabi, Lasam. Amen. Okay. At dada pa YouTube viewers tayo. Apalis family, Abelet Season, Rachel Ann. Okay. Dedi pa yun Iloco Musico, magandang gabi. Thank you for watching. Estelita Lones from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Pero taga-Ilagan, Isabela. Lilibet Kalata, evening. Audrey, ang gabi. Audrey.
Aha. Brother Enan, magandang gabi. Praise the Lord. And Faye, good evening, Thailand. Jebatak at the Jenny Melty. Preacher Angelo, Quezon City. Wala pa si Cyrus? Wala pa? Message sa inyo man ni Cyrus? Sabsabulan na ka ni Pastor Kunam. Okay. Uri na kayo kapsat. Message sa inyo, di kita brethren na awan. Brad, sinapon na ka ni Pastor Kunayo, ha? Di kita disciples, especially di kita disciples. Message sa inyo, basit. Di kita disciplean nyo. Pa-message sa inyo. Di kita disciplean nyo kakapsat. Okay? Ayan. Then, sino pa? Brother Sam of Hawaii, magandang gabi. Joel Hobelia, Brian Ramos, King Jomi Fagaragan, Mel Burigsay, Nesty Pimado, Perlita Ragusante, Joan Fernandez, Rosel Udaundo, Aisha Camacho, Ditas Manzano. Yes, Tita Ditas, noted. Digitay prayer request mo. Bado, Edith Sebastian, Lourdes Ramil. Kararo yung kapsat ni Brother Michael. Natibilya ng Brother Michael Itayan, J.P. Piasan. Soriano. Nagbakasyon nga oras kapsat, gaputan natin ni Mother na. Pastor Bear, we might have a necrological service on Friday. Di Santa Catalina. Pastor Bear, take note of that. Friday night. Okay, Friday night, Pastor Bear, with the Pasukin brethren. Ag-necro tayo jay, Santa Catalina. Okay, Palubo City, Apo. Then, Villa, Ma'am Rosete, Alexis Francia, Judy Bumagat, Ma'am Evelyn, okay, Rachel, Virginia Taron, Don Lunday, Mark Bumagat, Louie Galamay, Grace Salazar, Roslyn Tangonan, and Sister Cathy Guerrero. Good evening sa inyong lahat. Okay, welcome to our service tonight in our prayer meeting. Praise the Lord. Amen. Okay, sino pa iti adata? Audrey, nagtalis ko na ba si Audrey? Very good. Okay, magandang gabi. Tumagderte amin ikaw, Sat. Let us sing victory in Jesus. AB, ipakita yun, di kita kang kanta, ha? Pag kayo nakita sa video, wave your hand. Sing with all of your heart. Ready? I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save us like me. Masyadong phlegmatic itong ating music Dapat mas mabilis. Alive. Amen. Ready? I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, all His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sold me and
I just received another emergency. The anak ni Brother Joel kan Sister Isabel Abiva, marigatan nga umangis. So they have to go home. Please do pray for them right now. Dito na-opera kakabsat ti appendicitis. Oo, so tingnan mo lang, Doc Lester, if you can call them, so you can guide them what to do to go. Okay? Kung saan sila pwedeng pumuntang emergency. All right? Let's have a special number tonight before iti mensahe iti Apo. From Lawag. Okay, HBBC Lawag City. Sound check. Mic test sound check. Sound check. Sound Mic. check. Sound check. Mic test. Sound check. This mic. I was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. He bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. When you feel prayer will turning, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus. Makes it right, makes it right. I may have doubts and fears, my eyes may filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. And when you feel like a prayer will turn in, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. And when you feel your prayer will turning, and you know the fire is burning, you will find a little talk with Jesus. Makes it right, makes it right. And you feel will turning, and you know the fire is burning, you will find a little talk with Jesus. Just a little talk with Jesus. You'll find a little talk with Jesus. Makes it right. Amen! Tapno sulit mo tiyo mayo pa nagkanta dito. Dapat ano mabiting kam tamay isa eh. Ano makunayo kakabsat? Di ba? Dapat dalawa eh. Amen? Baka dapat may isa. Awanan? Ang bihira. Nagadayuti, naggapuan nyo, lawag. May salagkantaan nyo. Dapat dua, uno, talo. Okay. But we appreciate that. That was a wonderful singing. Amen? Medyo na-discover dan kakabsat iti anat naganan, blending da nga talo. Okay, so that is wonderful that, our ministry is, producing more and more and more and more singing groups. Amen? To God be the glory. I praise God for my wife. Kasi deto'y panang as-asikaso na kakabsat, panang tulong kanyak ka deto'y music ministry ti church tayo. Especially kadigidi kang kanta kakabsat kat makitak ti pasnek na.
talaga nga siya yung pag binigyan mo ng ministry, tutukan na, detay pagbalinan na kakabsat nga detay productive deta nga ministry. Alam nyo, dapat ganun tayo lahat eh. Yung pag binigyan ka, limbawa asher ka, binigyan ka ng kanyang ministry, tutukam. Nusong leader ka, may ministry kang ganyan, tutukam. Limbawa si Edward, agpanunot, anang atapay ti ma-introduce ko kan pastor nga baro nga kanta. Anang atapay kasto. Yung pang mag-iisip ka ng mag-iisip, paano mo pagyamanin yung ministry mo? Dapat ganun tayo eh. Awan, day samot la pagkakwartaan ti paglaingan tayo kakabsat. Day mo lang nalaingan nga mangpasaya at iti ministry tayo. Hana na imbag ti imatang ti apo day ta kakabsat. Laglagi po nyo, seek ye first the kingdom of God. Unahin yung pagyamanin ang ministry nyo and all these things shall be added unto you. Da kita nagnegosyo tayo, da kita pagsapulan tayo, mas i-bless ti Apo no makita na kakabsat nga amu tayo nga pagyamanin. Da kiti ministries nga naipatalag kada tayo. Hantay baybayan kakabsat. Oh, amen? No da kayo musician, develop your talent. Don't be contented nga ing lat nga kasdya nga kang kanay. Develop your talent. Flute, develop your talent. Da kay flute, agambisyon kay agtrampetan. Hala puro flute. Oh, da kayo nga babay, agtrumpet kayon. Oh, pastor, nakukutong kam lang arudan ko nada. Awana na. Di totoo. Dapat ganun tayo. Dapat i-apply tayo. Kapsat, ibagbagak ka da kay neto eh. Amoy no apay, listen to me. Don't you know, nga digito'y churches, di kanyo nga na yung bagneto ya, dito yung dyan mo nung maragsakan kayo nung da parteyo. Ngam noong parte yung kakabsat, agad maki-MM kalatan. Sa totoo lang, lingid sa kaalaman ng marami sa inyo, hindi nyo ba alam, maraming mga churches ang nakatutok sa atin. Totoo yon. Churches na hindi natin kakilala, hindi ka-affiliate, ni hindi ka fellowship, nakatutok sa atin. Bakit? Because they are inspired by what we are doing. Totoo yun. Hindi nyo kasi alam eh. Pero nagado kakabsat ti pastor nga text kanya, Pastor, amoy no makikita mi ida kakabsat, nagam kini misis, no makikita mi ida ditayan ta Lawag, Robinson, nagdakkel ti kapilyayo, Pastor. Datayo nga, datoy kaslang, malaki nga. Pero di giti, at datirwar kakabsat, manghang-mangha sila. Alam nyo ba yun? Grabe ang kanilang nagdakkel di kapilyayo, Pastor. Alam nyo ba, merong isang pastor sabi sa akin, dahil, siyempre, diyan ka mo kabsat, imay limabas dito kapilya. Hanabimmaban kakabsat, limabas lang. Kaya't ko lang makita, Pastor. You know what, 2 weeks ago, may pastor na taga saan ba yung mahal ko? Pampanga? Taga Pampanga. Nag-North Loop sila. Ang kanyang pakiusap, pwede bang makapunta ako sa church nyo? Kasi kakabsat, inaabangan nila, mas updated pa yata sila kaysa sa ating mga members. Kasi, Pastor, mula nung kayo nagsimula ng construction, alam ko lahat ng nangyayari. Pinapanood ko yan. Totoo yun. Kat ko na iti makita na DJ Kapilyata, yung picture ko na, munti ko na nagkakabsat, nangarap ako, sana magkaroon kami ganong design na kapilya. Nangarap ako. Look at that. A pastor was inspired by what we have done, by the grace of God. Tapos dating at datoy, kalahang inspired, tilang lang nga tayo kakabsat. Bakit kaya? Expired. Hello? Naku, hindi nyo lang alam. Oh, ilan ng mga churches ang nagpa-drawing kay engineer at saka kay architect, ginaya na nila yung poste sa harap natin. Lahat ng pastor, sabi ko sa inyo, sa Manila nga nag-attend kami ng conference nung lately kid with Pastor John. Well, lahat ng pastor, ang ganda ng church niyo. Lalo nung finiture ni Pastor R.A. ito. Hindi may da, di ba? Nalala nyo, nagmotor sila. Finiture tong ating kapilya. Mas lalong maraming nakakita nun. Sabi nila, grabe, Pastor. Alam nyo ba, merong isang
Kapatid tayo, sabi niyang ganyan, Pastor, amom ti nakairiingan wano nakaikonekak ulit yan ta church ko nana. Kapuka DJ choir. Hindi niya alam na choir natin yon. Napanood niya lang sa Facebook. Very impressive. Kunana, kanino bang choir to? Sinong church kaya itong choir na to? Naglaingan kunana kakabsat. Samantalang dakay nga choir, nagpractice kayo, awa na bannog digiti choiran. Okay kayo pa nga choir members? Grabe. Tapos sabi niya ganyan, kanino kayang choir to? Hinanap niya, sinerge niya, dito yung magayang church tayo, kakabsat, ti akin choir. Oh. Akalain mo yan, mga kapatid. Tingnan mo, merong pastor's wife. May pastor's wife. Sabing ganyan, grabe. Uri katiting kumaman lang ti maalam ita choir yu, Ma'am Kay. Pero may spirit. Nagkaroon siya ng pangarap na pagandahin ng choir. So nakikita nyo, yung ginagawa natin dito na tayo, hindi natin nakikita yung sarili nating gumagawa. Ang nakikita natin yung trabaho. Pero yung mga tao, churches, nakikita nila yung resulta ng ginagawa natin. Nai-inspire sila sa atin, mga kapatid. Oh. Kaya lalo yung pagbutihin, pagyamanin, ang ating mga ginagawa. Bakit? Kasi marami ang nakatutok sa atin. Tinitignan nila, humuhugot sila ng inspirasyon sa atin. Kumbaga yung church natin, siya yung nagsilbi na para bagang inspirasyon sa kanila na pwede pala tayong magpatagumpay, kahit probinsya tayo, pwede pala. Akalain mo. Amen, kakabsat? Ilang mga pastor na pag pumupunta rito, isa sa mga places kung saan ko sila dinadala, dyan sa AV. Totoo yun. Alam mo yung meeting namin ng Bible Mode one time, nag-attend ako? Alam mo ang sabi ni Pastor R.A., sa lahat na, kasi matagal na akong hindi nakapag-attend ng meeting ng Bible Mode. Yun lang na naman, 2 weeks ago. Didya lang man nga nag-attend ti meeting ti Bible Mode. Nakita yata ni Pastor R.A. nandun ako, na-notice niya, nagsalita. Sabi niya ganyan, alam mo, sabi niya kay Pastor BMA, I would like to encourage all pastors, pagandahin niyo ang mga live stream niyo. Galing ako kay Provi, tignan niyo yung kanyang live stream. I've seen his place. It's possible. Yan, nakita lahat ni Pastor R.A. Amin na pastor nga umay makita dahil nakabsat, ma-inspirean da. Tayo, wala lang. Ganun talaga kakabsat. Pag ikaw mismo yung nandun na gumagawa, hindi mo na-appreciate. Pero hindi nila alam, ang hindi mo alam, which is ito ang gusto kong ma-realize nyo ngayon, na kahit hindi mo nakikita ang sarili mo at ang outcome ng ginagawa mo na nai-inspire ka sa sarili mong ginagawa, ang hindi mo alam, marami ang nai-inspire. Marami ang nai-encourage. Ito, marami ang nagsisimulang mangarap para sa kanilang church, para sa kanilang pastor, para sa kanilang members, dahil sa nakita nila na biyaya ng Diyos sa atin. Oh. Akalain mo, yung ginawa ninyo na pa-birthday sa pastor nyo, sa Fort Ilocandia, ewan ko lang, kung napansin nyo pa ron, yung pagkain, yung init, mainit nga naman doon. Kasi, ure, at the aircon nakakabsat, kat hanamot umanay nga mang palamis, di ngamin. Pero anong na-notice ng mga churches? Marami nakatutok yan sa atin. Amen. Friends and enemies, I tell you. Yung mga enemies, naghahanap na naman ng masasabi. Ginawa ng church na yan, parang Diyos ang pastor nila, ganyan-ganyan. Sana yung perang ginasto sa pastor nila, binilagay na lang sa mission. Binigay na lang sa mga nangangailangang pastor. O di ba? Magkaisip ng negatibo. Pero mga kapatid, mas marami yung na-bless. Hindi nyo alam, maraming mga professional sa mga churches ngayon, nagsisimulang mangarap para sa kanilang pastor. Ano kaya kung i-treat din natin yung pastor? Mga kapatid, we are so thankful to the Lord. Kaya hindi ho basta-basta itong aking sinasabi sa inyo sapagkat
marami ang nai-inspire, nangangarap na para sa Panginoon dahil sa nakikita nila na biyaya ng Diyos demonstrated sa ating performance, sa ating resulta, sa ating bunga, sa mga naitayo, sa lahat, mga kapatid. Yes, there are churches who are speaking negative against us and about us. Never mind that. Awan kakabsat, handa irang ay tiyagsaot negative kada tayo. Amen? Handa ibak nang tipa nagsaudat negative kada tayo. Haan nga, handa nga irang ay tipa ng chismis na kada tayo. So, sila lang ang kawawa. Ang maganda nun, palitan na lang nila yung kanilang mentality. Makiselebrate na lang kesa nagsasalita ng negative. Amen? Kaya, kung meron man sa inyong mga pastor, nanonood ngayon, at you speak negative about us, baguhin nyo na lang yung isip nyo. Makiselebrate na lang kayo. Makisaya na lang kayo. Diba? Mas magandang kayo yung nai-inspire sa nakikita nyong biyaya kaysa yung kayo yung nadedemoralize dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Ngayong gabi, ang title ng aking message, Ways to Inspire Others. Ways to inspire others. What a blessing. Amen? Kaya tuloy ko di bagbakin ni may panggap ko yung message ko itay kat insuggest na kanyak anangata ko na kada Wednesday night at the special number. Tika the ministry. Sabi ko, that's a very good idea. Gawin natin yan. Sige, mag-special number tayo. To God be the glory. Kaya, no, the ministry yung kakabsat, pagbutihin nyo yan. Hanga dete, kasla ko dagi AB, mapilpilitan, bakuna lang ang mapan, agib AB ditan. Hindi dapat. Improve yourself. By improving yourself, you are inspiring others to what? To dream an impossible dream. To unreach the unreachable sky. Amen. Tito Jerry, amen. Muna Tito Jerry di nga kanta, paborito na ide unbeliever, kausa. Okay? Ways to inspire others. Our text will be in 1 Thessalonians 5. Okay? Idi makita na dito, piano tayo kakabsat. Maraming pastor ang nangarap na magkaroon ng ganyang piano. Na-inspire. Akalain mo yun? Amen? Amen? Alam mo, sabi ko nga dun sa, every time may mga pastor na bumibisita rito, sabi ko, alam nyo ba, ang piano na yan, isang tao lang ang nagbigay niyan. Isang tao lang. Sabi niya sa akin, Reverend, Jackman, magustuhan ti unid pagtuktukaram ko na napintas mo tanggam na magustuhan, jay tukar na. Sa bali no talaga nga piano. Ito yung kami may sa electronic. Ako na kumita kayo man ti piano by the grace of God, i-provide ti Apo. Katante, binaybayagan kakabsat. To God be the glory. Kaya sinasabi ko yan, look at that piano right there. May isa lang nga taot ng deda kakabsat. Kung nakadigid pa pastor, namamangha sila. Kaya sabi ko sa kanila, mga pastor, ang sikreto para magkaroon kayo ng bagong piano, gumamit kayo ng pangit na piano. Bumili kayo ng pangit na organ. Daan. Dete, agkit-kitaban ng organ. Patugtugin nyo yan. Tapos kumanta kayo ng malakas. May makakapansin yan. Ang pangit naman ng organo. Palitan natin ng mas maganda. Yan ang sikreto. Amen? Na-inspire sila. Pwede pala. Amen ba? Di kita tugtugaw yung kakabsat. Ang daming pastor ang na-inspire dyan. No. Kasi, inka kumita ti tugaw yan intamol. Inka yan pure gold. Di kita tugaw nga napintas. Nga na-upholstered. Manubayad na kakabsat. Alaman, dati pang tugaw ti opisina. Nga dati kastang armresta. Manubayad na. 3.5. Nung pumunta ng mga pastor, Pastor, magkano ang isa nito? Sabi ko, 1.8 lang. Ha? 1.8 lang. Saan nyo pinagawa? Pampanga. Sabi mo sa akin kung gusto nyo magpagawa. Pinagawa namin yan, custom made, designed by Pastor Jun. Na-inspire na naman sila. Ag-commitment come to mag-arujage. Kasi ang sabi ko, sinalis namin ng mga members namin, each member buy your own chair. Amen.
Talaga, Pastor? Oo. Yung iba na mas maraming resources, they bought 2, 3, 4, 5, kasi yung iba, hindi kaya yung 1/8, so yung iba bumili ng 5, 6. Talaga, Pastor? Ay, gawin nga namin sa church namin yan. They were inspired. Amen, kakabsat? Oh, tapos makita, dati kita lang langayo, da kay dita, diga congregation nga da dumag, papatay tarupa yun na maka-inspire kakabsat. Kinantay man pelang no, maka-inspire mo tla trupa da digiti klaberya, maka-inspire kayo mo lang, kinantay man da kita rupa ti taga klaberya. Oh, maka-inspire. Jonard, is-ism mo pa, ito, nalaw-law mo pa nga ism, Jonard. Okay. Oh, lawag, maka-inspire mo lang digiti taga lawag. Lawag. Amen. Okay. Oh, pasukin, maka-inspire da mo lang. Kinantay man dyan, una ni, dati kaaduyok at maka-inspire kakabsat. Oh, Australia, maka-inspire kayo mo lang kakabsat. Amen. Uri na bambanog, amen. Okay, mangrugiti lamlami isan kakabsat ijay. All right. Praise God for that. You see that? Amen. Yeah, mga kapatid, hindi ko sinasabi yan para maging mayabang tayo. Gusto ko lang ma-realize nyo, nakakatuwa, hindi natin alam. Nagadut pa, Pastor, ken churches nga nagkaroon ti pangarap nga para ti Apo. Gapo ka dito nakita dati ministry tayo. Para po ti Apo. Amen? Okay, so 1 Thessalonians 5:11 to 22, that's our text tonight. Hantay, basahan amin ng kakabsat ng ditat pangalaak dagiti puntos nga inak iburay no kasano nga ma-inspirean tayo, titunggal maysa kasi. We need to inspire one another. When tapnon ti kasta kat hanamapukaw ti regta tayo. Hanla nga di hanamapukaw ti regta, no di kat adadapay nga ag-improve tayo pa'y kakabsat. That we should not be contented only. Kadi di agdama nga level ti pamati tayo spiritual life tayo. Kailangan nga i-improve tayo pa'y kakabsat. So, how do we inspire one another? Okay? Now, before kakabsat ngayon nakita digiti puntos, the word inspire means to influence, to provoke, to encourage. To influence, to provoke, and to encourage. Anak ka na sa unti influence? Deto'y maaringan. Di ba? Kita nyo, digiti agim amen kat na eh. Maararingan digiti dado mga menan. Manggag ko di amen ni Mang Roy Jelikudan. Mang Roy, amen. So, kita mampay ita? Idi agpreach ni Pastor Dennis, diti dikit kita na gano, kaputa, awan naging amen dito eh. Agmamayo, kakabsat, diti kat amen, dangi amen, sa kunana, ang problema dito, dito problema. Naging amen. Ag-amen ni Carlo, amen. Kapsod di amen, amen. Din sabi manggag, diti ka abay na. Amen, Carlo? Amen. Kasta. Amen. Oh, praise the Lord. Okay. So, influence. Aging gana nga amin nga men, kakabsat. Amudan to't agamenan. Influence. Ano pa provoke. Ano kasi deta provoke? Detay tao nga, detay kasla, agpapatay di pa nagbiag, mariing. Detay agdati nakariingan na kakabsat nga, nagkaroon isuna, DJ regta na nagsubli. Gaputa at dati something nga nang-inspire. And then the word is encourage. Now, tatakakabsat, listen, at datalo nga stages. Okay? Katkitan tayo no yan natiti stage mo ita. Awan yan outline ko dito eh. Random dito yan. Talong stages. Number 1, dete awampay inspirasyon mo. Awan inspirasyon mo, so agpapatay ka. Awan may inspirasyon mo di Christian life. No panagkakwarta, panagpabaknang, adot mangin inspiring ka. Ngam no Christian life, awan inspirasyon mo apulos. Okay? So nga, no may panggap ti kunakon, na intawan, pagkakwartaan, apaw, permik, gagat mo. Ngam no kapilyag, mamayo. So awan inspirasyon mo. Kayo ba yon? Kayo ba yon? Awan inspirasyon mo pa iti church. Kalaing kabaladong o may makikimong, kasi no, de-inspirasyon mo ka, nakasabsaba ka eh. No-inspired ka nga, Kristiyano, talaga nga, kitam di kiti tagapasukin, ure adayuda ka, di may datin eh. Ni Rex kanti pamilyana.
Dapela inspirasyon na dito. Iti pa nagserbi ti Apo. No? Walang nag-i-inspire sa'yo, umdaslatan nga dete, basta nagpapatuloy tayo, kapatid. Di ba? Ganun na lang tayo, di ba? Ay, hindi maganda yon. O, hindi nakaka-inspire pag ganun ang mindset mo sa negosyo na, basta, kailan, tuloy-tuloy lang tong negosyo natin. Ang nakaka-inspire yung nag-iisip ng, magsisimula pa tayo rito, palakihin natin to, ganyan-ganyan. Yun ang nakaka-inspire. Hanga dete, basta, patpatuloy tayo lata, basta kanayin tayo lata, may makigimgim mo, mayat detan. Hello? Kasla ka lata, estudyante, kakabsat nga, ano naman pa ita subrat 75? Ano maka-inspire ti pa nagbasa ti kakastang estudyante, di ba? Ano naman pa ita subrat 75? So, parang yan yung mga Kristiyano nga, napangka lang ro Domingon, gusto ta maminsanan. Ano maka-inspire, di kita nga miyembro. Amen ba? Okay, so stage number 1, no inspiration. Number 2, kakabsat. Okay? Timay kadwa, with inspiration. At the inspirasyon na kakabsat. At da pa ka-encouragean na, nga membro, at da pa ka-bleblesan na. Detat kaya na nga sa unti, at da inspirasyon na. So, damagag kada kayo, at da ka di paka-inspiraran nyo. No awan, please, sumapol kayo. Oh, ado dito church kakabsat. Gamti problema, awan samutan. Dapat adda. Oh, number 3, the stage number 3, you are the inspiration. You are an inspiration. Deta ti 3 stages. Umuna, awan inspirasyon mo, di kad, kasla ka lati, agbasbasa nga, awan inspirasyon na agbasa, makunan lang nga mapanagbasa, makakomply, kat, hanalakat bumagsak, makapasa, okay di jayan. Awan inspirasyon na agbasa. Basta lang makalipas. So, adot Kristiyano nga kasta, patpatuloy lakit basta may makikimong, awan inspirasyon na nga dete, umangat, tumulong, basta yung mag-isip pa ng ano pang pwede natin gawin para sa Panginoon. Sino pang pwedeng mag-disciple? Paano pa natin ma-improve itong ating ginagawa? Wala. So, walang inspirasyon. Pero nandyan. Oh, ikaw ba yon? Number 2, may inspirasyon ka na. Na-challenge ka. Uy, ang galing mag-violin nun sursuro ak mamat. O, di ba? Amen? Uy, naglaing nga mga DJ, ako nga din. Ang bihira, lakas niyang kumain O, di ba? Di ba napaka-inspire? Uy, grabe, naglaing agluto Pambira, na-inspirean. Aggatang gamot ti pagluton. Di ba? Nakita ko na, Apo, nagpipintas di gizay mula na. Apo, aggatang gamot ti ado nga mulan, Tita Mel. Amen. Amen. Oh, nakita ko na mga kastagat, Apo, talagang mayat ti turturog na, asak mambut ka ro dito tati. So at least, di ba, adar aramidem kakabsat nga dete, makitam jay tao nga at the inspiration. Makitam kakabsat, inspired nga gububra. Amen kakabsat. Detat number 2, ti may katluitan, si kamutin ti maka-inspirar ti sabali. So, kakabsat, mesa kadagita, ti ayan mo ita. Mesa kadagita. Tubin nyo nga na yung bag. Mesa kadagita, ti ayan mo. Uray deto yung lat maiprits ko kadagayo, umanay deto ang kakabsat. Mesa kadagita, ayan mo ita. As a Christian. No, dakata number 1 kakabsat, hana kaya ti apong agtalinaid ka di number 1. Dapat ti pagbalinam, agbaling ka di stage number 3. Yun ka dapat. Na alam mo na may ginagawa ka at may mga taong nabibless sa'yo, nabibless sa paglilingkod mo, nabibless sa ginagawa ng Lord sa buhay mo. Dapat deta ka number 3 kakabsat. Okay? Now, how to inspire others? Number 1, kita tayo di verse 11. Verse 11. Okay? 1 Thessalonians chapter 5. Verse number 11. Kuna na dito Gapuna, agliliniwan liwa kayo ti maysa ken maysa, ket agpipinabileg kayo
kas aramiden you met. Do you know how we can inspire one another? Dapat kakabsat, ti goal mo, number 1, build each other up. Okay? So, ti kunam, deti kaabay ko, tulungak man ti pa naka-build up na. Amen? Ti kaya na sa deti build each other up kakabsat kat kasla ko ma-DJ, ti pakpakita na kat DJ pamati na kakabsat, ma-build up. Kalang, dete ko ma-player ti basketball, nga at the potential na, DJ pela pa naggunay na kakabsat, DJ bagi na athletic, tapos at the moves na nga dete, potential to Anat masapol na DJ, build up man isuna. Amen. Nawatan nyo kakabsat? So, you can turn a potential basketball player into a professional basketball player. What is the key? Adamang build up king kuana. Adamang inspire king kuana. Nakita yung kapsat? Listen to me. Amin tayo at the potential na nga mausar ti Apo. Hangkan sapay mamati, detan. Damagaman ta kaabay mo, mamati ka mutlaeng nga mausar na ka ti Apo. The potential mo. Di ba kakapsat? At aming potential tayo. Masapol lang ti ana, mang-build up kanya tayo. Di ba? Mang-build up. So kala DJ, basketball player, siyempre, kunam king kuha na inspiram, di ba? Would you like to become a professional player? Yes, kunanaking ka, di ba? And you know, these players will be willing to work, not for money, but because it's their passion. Talaga. So kunana, talaga, I will teach you. Ayabak ni Dennis Rodman. At the connection ko, taisot mang train. Talaga? NBA champion yun. Mahirap. Talaga nga tiraan na ka ni Dennis Rodman, pagbalin na kang wrestler. Di ba? So ma-inspire ka ngayon. Amen. So dito'y kakabsat, adult members tayo nga potential players ti ministry. Pero walang ginagawa kasi walang nag-build up. Sa totoo lang kakabsat, lahat kayong mga men, pwede kayong makapag-disciple. Lahat tayong mga men, pwede makapag-soul win. Kailangan lang may mag-build up sa'yo. Alam mo nung Sunday, after ng service natin, kita nyo na picturean, not that. Okay? After the service, nangal daw ti taga-dingras dito. Nangal daw ta. Kasi sabi ko, nung meeting nung Sabado, Rohel, ag-Bible study di dingras to no bigat ti malem. Kunak? Di ko nagsarsarita dagang brother Ray. Pastor, ada kwa may proposition. Ano di jay? Ano nga tano, dito'y dalat nga mangal dawan. Mothers Day umay da amin. Then after that, ag-Bible study tayo. Tap no maminsan. Good idea. Good idea. Sige. So, agluto kay nga rod. So, nagluto dat balatong, madyak na ramanan. Amen. Naimas ka no, dedi balatong. Okay. Nagluto da kakapsat. Ano bigyan niluto yung sister? Pansit. Okay. So, pinakanda di kiti taga-dingras. Itinalpas na nga na nga. Okay, okay kami. Huli na kayo rito. Bible study tayo. Anat in lesson ko? Soul winning. Naka-excited ni RJ. Sabi ko noon, new believer di gito, ya? New believer. Okay ko na. After nga naisurok kada kayo, sinot bait nga demo? Timbak der ni RJ, kausat. Data ni RJ Rohel. Andiyan ba siya? Adajay? Pakita mo nga si RJ. Barang nagbaliktad dito yung ubing. Dito ni RJ na, kita nyo? New believer. New member. Siyak pastor ko na. Ime na indemo kakabsat ti soul winning. Kita nyo? Ni Ma'am Mildred. Adan pa si Ma'am Mildred? Andyan? Huwag ka man Ma'am Mildred. Di kunak. Kunak kakasta. Okay, kunak. Sino kada kayo? Tinapadasan na, tinag-share, tinaamuan na ti church. Kadagiti kagayam na. Kuna ni Ma'am Mildred. Siyak pastor. Look at that. Kaano timbaga ma'am kunak di kita i-pre-preach yung timbagak ko na. So, at the interest na kakabsat ng soul winning, masapulat mang build up king ko na. Kita?
di nga lecture may kakabsat, na-inspire da. Tapos nagsaludsod. Pastor, at dati saludsod. So, sinong batak di nga saludsod? It was a very joyful time. Kaya kita nyo, na-build up ada aming potential da kakabsat, nga mabalinda nga iburay ti gospel iti pada da. So, sapay ko mata, di kita nga nag-attend. Ag-attend kay tumanan, adan tuman lesson tayon. Isuro kay itong ag-disciplean. Amen? Build up kakabsat. Masapol timang build up. So nga, da kayo nga AB, aming kayong agsapol kay ti disciplean nyo. Hang kayo ito agib abin, ikang kayo ti dua lawas nga plaso, at ito pwede din, makalawas lang. Hang kayo ito agib AB ditan, into no next Sunday no awampel at disciple yo. Hang ko ibagadeta kakabsat, nga dete mang parigat kada kayo nga medyo kailangan may konting sindak para magtrabaho kayo. Mga kakabsat, kailangan nga mang build up kay tipada yung mag-disciple. Lahat ng mga nasa choir, nagdi-disciple lahat yan. Lahat yan. Ni Akira. Anyan ka ba, Akira? May dinidisciple si Akira. Da kay ngayang people, manong taon ni Akira? Anong taon ni Akira? Ano taon mo, Akira? Grade? 14 years old. Sa bagay, kasta taon ko, nagpipreach ako na eh. Sino disciple ni Akira? Ni Kirk. Pagsursuruan na, sige gawin. Okay. Sige. Pagsursuruan na. Si Dora. Nasaan na si Dora? Dora ang alam kong pangalan, Brother Ruby. Si Charis. Charis bang pangalan mo? Si Charis. Jared. Si Charis, may disciple. May disciple si Charis. Sinong disciple ni Charis? Si Naning. Anong ginagawa nila? Agdindin disciple da. Kasi alam ni Naning yung mga lesson. Di nagdindin disciple da, kakabsat nga doa. Di ba? Pag na-build up yung mga yan, sasabihin ko sa inyo, magiging parte na ng kanilang Christian life ang mag-disciple. Hindi na sila magiging masaya pag wala nang dinidisciple. Kaya, dakay nga men, kasano watat pa nang inspire kumot ka, dagayaw. Tapnon, ag-disciple kayo umat. Amen? Hello? Damo na disciple mong Carlo? Amen. Luis, the disciple mo? The disciple ni Luisan. Di ba? Praise the Lord for that. Okay. So, build each other up. Build one another. Okay? Point out to someone a quality that you can appreciate in him or her. Kastoy. No, da makita tayo nga kabsat. Nga makita mga dati kasla spiritual inclination na, natural. Iti maysa nga banag ti ministry ti church. Dayjay nga banag kakabsat, encourage him isuna. Notice it, appreciate it, and what? Encourage him. Di ba? Pira. Praise the Lord. Brother Bernard. May kanto man nagdalusan, brother, ha? Amen. Okay. Pira. Nakita ti pa nagdalos ni Brother Bernard. Sabi, lalaki nga daga digiti ko. Digiti ladies tayo. Dua talo ti nako may disama. May kanto man ng brother. Amen? Praise God for that. Ni Brother Hakubo kakabsat, among ti ministry na ito, all around. All around. Di ba? Alalay ni Pastor John. Driver pa ni Pastor John. Amen? Ano pa isupay ti foreman na agpinta ti ano dyan, brad? Di pimpinta mo? Engelbar. Di ba? Isot engineer na kita Engelbar. You see? And it's so wonderful. Kura-karod, amam tinakaskas daaw, nakakatawa sa bawat church. Arami akong pinupuntahan church. Ang nakakatawa, palaging may mga katulad ng mga ganyang brethren na at dalatadjay kakabsat no all around. Palaging may mga ganyang members sa church. At ang nakakapagtaka din, hindi rin nawawala ang chismosa sa kahit anong church. Bira talaga. Kahit saan ako magpuntang church, may at merong chismosa lagi.
Hindi nawawala. Kaya sabi ko, pambihira, no? Good and bad coexist in every church. So build each other up. Amen? Tuloy tayo tumaminsan, kakabsat. DJ Belang. Studijayan. Na-inspirean kayo. Amen? Sumapol kayo, didiscipulan yung kakabsat. Okay, agkararag tayo. Apo Diyos ka na ilangitan. Iti mangrugi kami kat kaslag mamayo, tidadumagam itaapo, naalami mo't lang tirik nami. Ket sapay nga rod ta deto nga pa nagaalamit na pintas karik nami, gagami, excitement mi. Apo hang ko mamaidep, no at dadaman dagiti pampanunot mi nga negatibo. Ngay sudat mangidep mangpundi dagiti excitement mi Apo Dios. Ikatem ida, sukatam Apo dagiti maka-inspirar nga pampanunot. Apo, itilubong inspired da kadagiti worldly success. Yes, inspired dati worldly fame, worldly achievement, ken worldly, Apo Diyos nga prestige. Da kami nga anak mo, ti ko mapaka-inspirean mi, ti panagserbi ken ka. Data ko maapokot, we thank you because dati Apo nga ministry, di mila ipagpagarop. Basta kada kami, hindi namin iniisip magpasikat, hindi namin iniisip magpabilib, o pagpa-famous. That was not our goal, dear God. Our goal was just do the right thing. Tayo isursurot patriarch me, do the best thing, don't settle for less. Kung kunana, don't settle for what is good only, go for the best. So nga, kasto'y tinagbambanagan ti kapilyami, Apo, permi nga, di kasayaatan, Apo Diyos, ti naikabkabil, kanda dumapay, di mila yung pagpagarup, Apo nga, adugayam ti papastor nga, ken churches nga, nagkaroon damutan ti pangarap, Apo, tapnon iti kasta, kat maaramid damot, hama nakastoy, may bidakdakil pay, or like this, dear Lord. And we became an encouragement and inspiration to them. So nga po, Diyos, ang panunutan mi kuma, saan lang agpatpatuloy kami, adadda kumapay, Apo, nga improven mi, Apo Diyos. Ti performance mi king ka, improven mi ti panagserbi mi, Apo Diyos king ka. Digiti choir, they continue to improve their singing. Digiti musicians, they continue to improve their playing. Oray siya, Apo, excited akmanan nga mang-improve, Apo, deti panaggitarak, Apo Diyos. Digiti dati AB, excited ang mang-improve, ti panag-AB da. Digiti ushers, digiti drivers, digiti amin, Apo, this disciple, every one of us, dear God, you deserve the best. So, dear Lord, continue to bless us. In Jesus' name we pray. All of God's people say, oh, pambihira. Hindi pa kayo maka-amen. Amen ba? Oh. Amen kung naman takabay mo. Amen ba kung naman takabay mo. Oh, amen. Oh, deta kakabsat, hanggang no inspiration, dapat inspired ka at isipin mo, Lord, patawad, dapat maging inspirasyon ako sa iba. Amen? Oh, isipin nyo, listen to me. Adu dagiti panunot nga mangpundiging kakakabsat. Pero ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba yun? Gusto mo ba talaga yung ganyan, pundido? Yan bang gusto mo? Hello? Yan ba ang gusto mong buhay ng Christian life mo? Pundido. Gusto mo hindi? Ayaw natin, di ba? Oh, kaya dapat nagliliwanag tayo. So, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us, what? Be inspired. Oh, buyan tayo tayo Mother's Day. Ito tayo ti offering, ha? SDE. Oh, maka-inspire man, di gito yung kakabsat. Amen. Maka-inspire, di gito adults tayo, ha? Okay? Let's pray for the offering, dear Lord. Thank you so much. Bless the offering tonight, the gift, and also the giver. We thank you that even our church is also an inspiration sa larangan ng cheerful giving. We thank you that we are inspiring other churches with our cheerful giving. So continue, Lord, to bless each and every one of us. In Jesus' name, amen. Habang nagbibigay tayo, okay, panoorin natin ang SDE. Meron ba kayong special number, orchestra? Wala. Wala? Okay. SDE na lang. Amuyo, it is one thing to...
Amuyo, it is one thing to say that you love your mother, but it is another to honor and care for her. A man's best friend is his mother. Tingka panagdakkel, kag panakaisagsaganam, tingkan tumat panagpamilya, aging ka nga awan pay iti pamilyam nga bukod mo. Your best friend will always be your mother. She has labored much to prepare nutritious food for us and responsible for our physical growth. Isu nga kakapsan, utang tayo kadagiti naganak tayo, tiinda pinangpakpakan kada tayo. Dayjay nga sakripisyo na, kat aramidem nga napnuan panagyaman king kuana. Let us not make our parents feel as if they are no longer needed. Maybe they can no longer work like they used to be when they were strong, but their prayers matter to us. We praise God. We are what we are today because of God's grace, but secondly, because of our mothers. Natin ang AV. Yan ang ginawa ng ating AV, mga kapatid. Diba? Nag-i-improve ang ating AV, Praise the Lord. Amen. Oh, patuloy kayo dito, Keep on serving God, Amen. Praise God. Hindi mo madali yan. Hindi madali. Kasi hindi sila nakaka-focus makinig. Iba yung talaga makafocus ka ngagdingag Kasi doon, hindi. Kasi they are very busy doing their works dyan. Pero sana they continue to grow and be inspired. We have 679 in attendance tonight. Amen. Praise the Lord. So, continue to encourage one another, Gawsat, tingnan nyo yung mga kasama natin dyan, young people, encourage your fellow young people. Adults, encourage your fellow adults. Sabi mo sa kanya, you can do that. Patuloy ka sa Panginoon, continue to grow, Keep serving God and do more for the glory of God. Amen? Okay, so maraming salamat po. Any more announcement? May announcements pa ba tayo bago tayo mag-close? Wala na? Okay, so, Tuno Sunday, kakabsat, third Sunday, we will resume the seminar this Sunday afternoon. Okay? Ag-seminar tayo this Sunday afternoon, after the service ti bigat, after lunch. And then, next Sunday, is the church anniversary di Pasukin. So, in the morning, we will have the regular to kakabsat pela kaya. Di service tayo. Ngem ti malem, all key people and coordinators and disciples, everyone who are willing, will join us in Pasukin to celebrate with the Pasukin brethren. Okay? So, nagsagana na lang di merienda. Okay? So, that will be the last Sunday. So, abangan natin lahat yan. Okay? At let's give Pastor June a moment or minute to give some updates and announcement to us. Hello. For the past 2 weeks, napanggam namin Jake Laveria kakapsat. So ano makita, dang nakagis-kisi time. Tapos makalawas kam di Batak. I suggest that all men will come to or will go to Batak
Sunday afternoon. Tapno mapantay kita hindi property ka nagkararag kakabsat. Haampay atong maminsan pela de tama. So Sunday afternoon, suggestion nga mapantay di batak kakabsat na mapantayo ikararaga na permit di lote jay kun jay building. Makita yun to kakabsat jay perspective kay suggest ko no ana talo a building ti may panijay. Di jay main building, basketball court, ken dormitory. Thank you, Pastor John. We'll arrange the schedule kasi meron pa tayong mahalagang schedule sa Wednesday, ay sa Sunday. Tomorrow is Kirk's birthday. Birthday ni Kirk bukas. And on Sunday, we will have the seminar and afterwards, we'll have the celebration. So we will find time for Pastor John's desire for us to be able to visit the property in Batak City. Okay? Pero bukas, tuloy ba tayo bukas, Ma'am Liberty? We are dedicating, we will have a groundbreaking in Dingras for their new business. Tuloy tayo? Okay. Yes. So, what time tayo bukas? Anong oras? 9 o'clock? Okay, so 9 a.m. Lunchtime, I will have a Bible study at Sarat National High School. Magba-Bible study tayo sa Sarat National High with Mr. John Paul. Okay. Yan. So, panalangin natin yan. So, awitan ka natin si Kirk ng happy birthday. Kantahan tayo man, kakabsat. Manong taon mong Kirk? 10 years old? Ayan. Kamayan niyo si Kirk mamaya, ha? Let's encourage this young boy. Sing! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Come on now. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Amen. Okay? Manalangin tayo. Gracious God, Heavenly Father, thank you so much. Nagalistot pa nagtulit titawan apo, di mi napupuutan. Kaslang kami napupuutan, but we thank you that Kirk will be turning 10 tomorrow. Continue to bless him as we are preparing him to be one of the key people, perhaps, Lord, a missionary, key person in the mission endeavor of HBBC someday. So I pray that you bless him with good health and strength. Tultuloy apo nga makasursuro dagiti, sursuro mi kinimami na apo. Thank you for everyone, dear Lord. Dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name, amen. Okay, good night and God bless you all. Maraming salamat. AV, stay. Let's have a short meeting. AV.